teachers across the world mwebale mnongo because kuba rugiro mu strike nintekateka bamanya ngo hino bwire obusisiki batamamani minji all this performance ministry jireke government nekore byayo abashomesa they are highly accountable for this good performance nibo bakusetting ebijezebi nibo bakusupervising ebijezebi nibo bakuchebera ebijezebi nibo bakugrading ebijezebi so twatasimira ababashomesa omwihanga lyono not necessarily aba King Secondary School konka bashomesa bihanga because nabwe bahikishomero rumwe agandi gakagwa it adds no sense, it makes no sense. Abashomesa ahimuri mwene abari kureba TV West, we want to appreciate you kandi mugume musime na TV West kugira ngo netho mugisha nko kugira ngo tuje huto basime publicly abo kuba ni manyango abashomesa ne bamwumba antu bace abari kusima ito umuntu uzanka arufu obura ujiroti bakusima ngo bari kubura uzanka mbaga ugito mugore bakusima abashomesa obasima bo nambuye nurikachi kuburyo kahurra umwari yo nayija kugamba abana ababagwire baza kuzahe nayo buri mu bagita abashomesa hati ayibwa kureba 98.9% ikire amani gone agateka ha 1.1%. Abashomesa mu ihanga ya Uganda mwebare boss aba sciences abayongerwe mishara naba arts abayongerwe mishara but still nyenda kwijusya ngo ahagumuranga gwa President Museveni na government ya Uganda okongeza mishara ya sciences no ku encouraginga abana kora science subjects kandi amashomero mingi n'abaziri bingi bakacenyigiramo ba encouraginga abana kora science subjects nambo yenu waza kwitororo mashomero mu mbere ni receiving results z'amashomero amashomero gito go burebereze bwankore amashomero agatuye hingururize kandi hat sciences abantu bazikurire kimwe no kusinga arts Reverend Ejo ngantuza kugishikaho nisho okukira munonge ya sciences kandi webarena no kongera okututangaza inshonge nyingi wazikwataho okukira munongo ko reviewinga performance etari ya Kings Konka eyihanga ryona nanyenda gutuzowa Madam Chairperson atubase kuba nutugamba ha performance ya gender abishi Reverend ko yayakigambe mutureke kugira ngo basinjira boje konka bakozereje okukiza kwa bojo nichi ekiretira bishaba baje rumujinya mahango okuhikira higure bivuzo tugere ngo abojo arho maybe social behaviors ezitumira ubundu bagarre bigire nyuma ninga we bari munonga mani nyoni nyenda kubagambira itwabariya na nabakunde babona hate kintu ecyo cyabishiki nabojo mukihemu mumanye ngo hati twena turi abantu turi students turi abana n'abana bitu takiriho manya bakaba babazara bagira ngo niki ngo bona abana even at school we are all equal kandi twino bongo burukushwana twine opportunities zirukushwana niturugomo bazire bakushwana mbene echo cyomwishikino mwojo abojo mwe nabashija mu dropping okwehurira kwanyu mutahansi mumanye ngo hati mwina abantu ogunomu nyobaniryo muntu niworiki oryo muntu nico wanyetera okajuwa nico wasingira n'abashema nico mbene so please nabeshengereza ninjira n'iguru naryo nirikereba wakereba twena turi abantu eki tukukora ni kimwe okutukukora ni kokwe abashomesa butwinene bamwe mbenu kugira ngwitwe tukahangwa roro yitu eri different kurugaha roro yaki yo mushija tikeratireho omushija ni wahe ashemerire kusinga ki omuntu good enough population neyoreka ngo abishikine bengi kukira ki aboje so hatitwa hitwa kwatera n'ubwo mwanya nituza kugenda nitubasinga ahakuba hakaba munko kwehurra ko kwemanya ngo niki nundyo mojo hati ubundi habaho laxity habaho akwaka shonshere hati nitwe twargayo nkabaki nkabana babishi abantu babishi twagira ngo ha okongera kuba tubazara
reka twongereho no kubakiza buri kintu cyona nicyo kurebera no mu government no mu mico nitubakiza ngo kubiye wenyine no even ekintu ekiva kukuha sara tariyaha reba ko ariyo na organizing neishaha kureba ngo twena turije kuriya baryo mushijo bundi no kwija kureba ngo turi comfortable tiyakwize konkari munakoze samani kureba ngo kituri gukora ekiya organizing cyarugama mwena bishiki abojo mwimukiremo mukorangane teamwork utaza kureba otogo no mushiki utaza kureba otogo no mwojo kwihaho juroti ogu ariyo nakora jo kubara mbwenu nanye kanjireki kan stamina we as my brother ashomese ogu nakora jo rujungu kan stamina we as my sister ashomese itwe abazeire nitushemererwa munonga twabana tureba abana bitu hatari mu kusosora ngogu no mushiki ogu no mwojo ahishomero nitushemererwa munonga twareba aba uruzaro rwitu ruriyone rwihamu ecyo cyabire kiruhokare let it remain as history ngo mukaza katakoreti omushijano waryati omushika katashoma azo mushiki wagirati ashoma nitureba ngo even amakahati agarije gatirweho abaki abakazi abishi amwishi Reverend anonkiriza ngo nohurawa comfortable kuterera munyanyoko ngo akwiho mu kizibo than kuterera your own brother ngo akwiho mu kizibo hakuba brother wawe natandika kubuza bitebyo ugire mwe cyati esente ko wabe takwenda ukana konka munyanyoko narininga kureba ati mwaki munyanyazi arugenkahi omwibanjeje ekizibeke mwenu nyowe ninjera apart from kugira ngo hati bareke kuturugunya actually turya bwegeze but may I go even socially kuturugunya abanyanya bakubenza ki ebibanja akakiguza akakitwara kuri ya hashirwe icyo kintu nyowe mu office ninjanga by the way korabo yineke banja okay bakakomugabo ni uryo mwana gurekeho ni wo mwana uri shenkazi agireki agutwara hakubogwa akatwara umugabo gwake gwishi hati kwararugeho nagubarekera hati mwenu niwe rekece kibanje cyabe cyabishiki kigumize munaki hatogwa atarigira problem yo kuronde kibanje hakwe cyo kuhaki abahara instead babagane cye cyabire kirye cyaki ikishenkazi ocho nyomwenu na mwana cha kuntwara no mu parliament Rodoviko twayikine icyo kintu inete kateka yo kuzamuka zo parliament ni obirani bushesha bwinganiso mwana naki nanye wakireba nahi no kubantari yanga okiri kuntwara yo ninchumanya what it takes n'abantu kuhaki akaruru wabo cyuru wakireba Madam Chairperson echinacyo chanje ndo chitangarize hato muno planning ukuzomu this I'm telling you na kugira ngo wirane bushesha bwinganisa ki omwana na nyana konka ekintu cyona nibagira ngo tokuremwa gukora ekintu akuba waremwa konka noremwa kukikora kuba tokakiteka teka nyowe nyine that dream ni muninteka teka hati ukanoteka teka munyowe ndyabaho LC5 konkira nkaba ninteka teka ntukuna kuba LC5 ndyakoreke so no bunta kabire even kuza mu rugendo rwo kuba MP ndi munyine that idea yo kugira ngo kuna kwikomo nanga nkabanza ha local government set up ndi streamlining then njuba streamlining anaki nece kintu kinagira ki abo abeshiki baremwa kubona bonesa banyanyabo instead ecyo kibabaha kigumaho kirye cyabishiki ebaki eba line up yaki yabahara
nenteka teka nunji katukushabere kandi nabo iki nabona baza kunsima kuba ebiziro bibarabiremo ekirunjo reveranda hari umushororongo aha nanyenzire nagusha natugushome gugomba gatia ishaya kashatu actually tushomera umushororongo ko kaniwe ututerera muto cyabo kuba utuyirumu line y'ibyo bwegesege ntwendo tushobora ati mu mukora kikorango bundi abici aboje tubagarika inyuma okay kandi nabici gain zeze batandikireho kuba batangiye kuperforminga je ba maintaining team work ejo so ombagaratie shura ya kashatu mushorongo gwa 28 ni kugira ngo omurunyankore taliho mu Yudaya naro mu Greek nabo yakubo muhuku naro obusinji nabo yakubo musheija naro mukazi aha kuba mwene muri bamwe omuri Kristo Yesu exactly so hatecho nogira nguna wakireba ati niho turi kugerera ngo bantu abasheije ebyo ejo ni history biryo mu bihandiko omukazi akahatarya mbuzi omukazi akahatarya nkoko omukazi akahatarya ki hati turi omu era eyibura umuntu wena ariko appreciate abakazi hati no bakutuza yukurya nkoko buri muntu wena ahakwenda mutahiwe tukwe hati twaba tutakwata gine tukatura kumwe nkabishemwe mukeyiha mwako namani tinkumanya of course ninjira of course tine nekibacu kugambira konka nibajya ngo abishiki bari kumanyisa abantu abozo bari kumanyisa abantu ngo twena twine kituru kumanyisa turi neki turu kumanya ngo kiri kututanisa ni roles zetu nico kiranka kitu kiri kugira ngo women wake up and embrace our roles tutema mani omuroro zetu ito twatukozere roro zetu utaza kumwambira amanyango guno mukazi nenga niki nakora roro yanyu kundyo umuntu niyo wakora roro yawe oryo muntu twena nitwendana kandi ho kurebera neba ishomero niribaho buri kintu cyona nikigira ki nikigendo mu misho wanetegereza reverend agumuzamo submission yebare hona rebo gunomburizo wenjiri nabwo nanda kuba yatayayo muhina himurebire akuburira injiri atire najubura kandi atire najubura so nyanda kutandikira hari yecho ndakutandikira hari yecho umugandira performance yabishiki nabojo kugira ngo yabojo yaza higurumwe tukore kikurebeka ngo abishiki nabojo bona baguma bari yahiguru niyo kinta kwenda one of the things I use omulinye no kugira ngo abana bona bakimanye ngo baba ryo mu ishomero special mix oba no mojo oba no mushiki oba no mu ishomero tebari mu kuba ngo nabojo tebari mu ngo akwana bishiki konka bari mu nkabeji they are there as students aza hino unto butura yenyuma nabona ashangire konka wanje nyo ebyo nkabyihaho hawefu kubihaho tikudimeaninga abasigazi ninga tukudimeaninga abojo hato mixed school haba mu post like HP head prefect hati hakari mu mentality yo kujango head prefect nate kwa kuba ariyo mojo hati ico wanje tikikabayuga nambe nino baba bine head prefect ariyo mwiki waye simba bakakwa karuru orabeho ushanga head boy na enda tegeke head girl oriya ni head boy oriya ni head girl just tubatireho of a different sex kujango abishi kwiyo kubayinesha kwendo bundi akira byo muri head girl hato shanga head boy kandi we na yenda ko rene bakora protocol hata zahiguru ya head girl asa chikakururo mito yitine nabashomesa bakukimanya basyo konka that is a thing you never find at King Secondary School. Head boy aine office, head girl aine office, rights zabo nizingana aboka buri yomwe nakora umurumo ora yesimbe bamuhobwa HP arabeho Kings in dictionary kushanga ngo CP nushanga ryo mukikanda atari musigazi and in some other schools na numba nabo kanone leba kibagumire but tugumire ntubegesa ko kahi basterereza performance yabishiki abishiki ni ba facing challenges nyingi kusinga bosho bine issues to do with menstruation bine issues z'abaziri nati tukina abazira kwejeso mushiki konko karana mwejesa akweshengereza no bazamutera tushashurira sente bashanga no bwari naza manyano reba urana kutambinji abana babishiki nibo bakwijo mu ishomero out of the blue twine kubakebera uwanje buri tame yetandikire sande ya kabiraho bakanchenga ubumeni ngurusyamo tomi yakashatu
ninga mbayitanga mu myaka 2 oyine kubacheberena kandi wanoza kubacheberena abana babujo ni babaryaho bakubareba they go through a lot of trauma aze cyo kintu okay nitukibamanyiza abakikunda konka nyo nitekateka ngo mu rubo hino kukikuba nikibanyiga kuburi nabandi bakaje karimwe bikimushohore muza hati rero abojo bakakimangwa babaza kubachebera umwe tukamanye hino no kushanga nabari nayiralikera ngo ajine ati nyendo bari all that trauma yakorabamo so konka warane bagumizamo bakashoboka competing favorably bakahandika ibigezo nango bakahikana kureba ngo hina amashoma go bakozereje kwenda kusinga nabojo it is something to grace nekintu cyembabazi cyo kusimera abana babishyi nyenda kubasima bishyi abituye no mashomero n'abasigazi bine byabo nambaye nuti kwenda kuza into details konka one oleba nko muri Mbarara we have single school 6 schools amashomero gutuye nega single agabishyi nagabojo konka amashomero hari mishomero rimwe ryabojo rikozire bigezo ha 20 points binabana kabiri nabashatu 19 kabiri nabanga binabana binji muno kandi nangwa agabishyi tukazirebere bamwe ne babatakashobize bamwe te bakaziresere konka twatinaningambaga muri Mbarara kandi ushanga bojo emico yabo nimujimanya compared ne yabishyi mwen hati number 1 ecyo wabuza tukoreki staff balance kitwire kigekizo inishomero linkumanya rero ndatayayireho no shanga ha staff y'abantu 30 bine habakaza babiri kandi ombana bine abishyi babi nabana rushanje abishyi batura bari binji nka kingzo wanje inabana binatano abana bishatu nabishyi abanigana 50 nabujo konko shanga balancing ya staff abakazi nibashatu kandi abashija nibo binje munonga so nyenda kusima kugira ngo hati abakazi kuba kireje batandika kweyemerera bamanya ekanisa yakora umurumo gwayo go kulikinga kugira ngo hariho buringaniza twenda tujya abantu batwara namwe nyunko wanje okushomesa chemistry biology no mukazi good icyabere kiriroya twatunga talks abana twagamba nabo hati ncukurebera they favorably work together ni batambara hamwe of course these are students who are associates of new curriculum aba bana butwini ne associates ba new curriculum bakatahamu bakorwamo O level bija bakoratirwe new curriculum ati new curriculum obundu gankana abagambere ntiyo negunjura abana mbwe ushanga umwana namanye cya kwenda because it is rana based umwana nayirondere ibintu takutegereza umushomesi of course abashomesa kucyabagiremo ushanga nashomesa mu new curriculum no old curriculum hati twenda kubatwara pesi niyemo kugira ngo no mwana nawe amanyengo ayi no murumu go kuza kuronda ebintu ebyo ko banashoma so kituyambireho cyatweraho kurebeka ngo abana bitu bagumane ni barugaye so I want to encourage all schools balance your staff tamabakazi tamabashije bona kugira ngo abana batakaza makoko nyigo number 2 inviters yetabantu bagambe n'abana ibihemo that inferiority complex yo mbishiki erugire mu kimweho muti tucyenda kujihurira because tushirebire ngo umwana w'umukina akora BCM ayiha 20 umwana w'umuje akora BCM ayiha 20 hatubona nabageraki konka nibabine issues zitakushana abana na facing bitakushana mu betera abantu bagambe nabo balancing staff yabo encouraging abazire babo ibi bya discrimination ombana depending on sex berugemo let them be given equal opportunities omu class kali hakaha bamenkora kana hatekirimo mashomero gamwe ushanga abojo bine rooms nibashoma prep yaho bone bagumizamo nibashoma abishyi no biruka mugene muze kubyamba abo kubo fukose wabareka nabo ebikorugamo ni babiriye bindi konkati note I think it tukato mechanism abishyi bine room yabo yo ko extendingira makashoma so ebire bitu abire tukora ko at one point I was culprit aboka tokari kabana babishyi bakaguma nabojo past prep time and especially ahabashomesa nabo bakuteka kugenda bakahumura konka ko abire hezo mechanism abishyi nabo binahe bakuza bakashoma ahiya hurra yaro akabona kumura nabojo hati chiriyoni chireta mu that equitable performance nongo ati no raba atandika kuturaba hati ninyebuza bishikari batakuza mu gihe bya periods kare batakuza mu byo kuchebera
kali nabo community ne bakira nko kwakira abojo kali ngo buri umwe nabarwanaho nko bakurwana abojo bashije mu Rudoviko tukabire tureka Elias tukabire tureka we bare reverend umami Rudoviko enshonga waziho za babatayibiti babera kubaza hayo konka tugire ngo arho maybe social behavior changes escalated ubundi umwana w'umwojo abo kuba twaconcentratinga mu kitwayoreke nshonga konka tujengwa bojo nabo hati n'ibintu bakugize munonga bakaragahamara mwago kushoma kandi imenka government mukakora kikorango ubundi iki cyagumizamo abona bagumamba excelingira higuru we bari munonga nikinshemeza munonga ko kureba abishiki umucyara narugayo ukashanga turi nta kiganiro cyo kugira ngo umucyara hine yasinga kandi manyankaho harabawe bari brown nikinshemeza munonga kongana ikigaruka kigire cyakoreka aho turi yo tuza nabwo cikoreka ngo we may face a problem how yes how ekiretira bicikoraje bakingayingana nabojo bakininga bakakira nahabojo first of all no kugira government nongi iri ku advocating for the girl child ekoreka mu buryo mayine capacity umucyarana n'umushija umukina n'umwojo bona no basaku bataha kintu bakikore umurengo gurukusha warebera in fact president Museveni atubereye cyo kureberaho kirungi wareba ngo kwa appointinga bebembisi yagira to vice president no mucyara speak umucyara prime minister umucyara minister of health na nabandi abacyara bwenge abashija united ko mu twarugamuramo na wazo mu corruptionero hatu muyihanga no ushanga umushija hakushabe kitugakimi twarabi umucyara naenda kucaba nashabe cyetana so noreba ngo ubwese bwito fine konga ndiyo nigeze ukoreka arrange kandi abacyara bindi no ushanga wamuje tukureke ntarwana namandi kugira ngo akikyo konga twine gukora ki hato mu bwiro abojo tugenzere nabo twabareka tugenzere twabareka no reba of course tugendere munonga equity kugira ngo tumanyire ngo mu cyari vulnerable vulnerable bundi yahagwe ishongezi umuburize na Garland yagambaho twamureba ngo vulnerable buri kimwe twakitaha mushiki de no mojo twamusiga aharubaju cyaretero mojo twamureka uwe shahazo umupira habaro Arsenal na Man U no mureka zo mu kibanda rero mu oshanga ngo mushyono gita umuki waje tayine kusasha 12 atari munju abojo baza kumutiganisa konko yebwa za kushoma mana oyebwa ngo hatiwe cyo rakuri umujo wa muneglectinga yagenda yazo mu kibanda yaza Arsenal naza kunywa n'amarwa naza kubona n'abiki bamaraya bakora mabarana nebindi umuki wa mukumira muka na umwana wanje namukorere cyo mushiki no wo yamukorere cyo ni wa mukorere cyo konko musigaze wanje unarekire akaza mu kibanda akakora ibibyona naenda kwija kuronda kushwera wa mushiki wawe wakumire ukamukwata nke grass icyo ni kitworeka ki ngo hati twarebire ngo abishiki bina mani nkagabujo abacara n'abashija bona no bine the same capacity ikute ituru kutekaho aho reka turebe mu nabojo nabo twagumantu baringuriza nawo muteho kakea kora abantu nda kwereza ukapoketi mari kugira ngo kunaza kwituje arama yaboje baza kumhaka sente bamutware bamushishe na no musigazi nawe gira kanda kuwa mukwatirayo wabano bari mitingo mushahazo kutambara no musigazi muri mitingi umugiroti mwena muri yabana banje eshaheji neji mwena mushimbe kwa murinka umuntu nikija kuturetera twagiri hanga rurungi eryine abojo barungi rikagira nabishikibano ncumanyisaki ngo nituje kugira na namakamarungi ko kushanga ngo mukiba kamureberera gi umushija bamureberera kubi kandi umukazi takubahoje atine mushija ecyo cyo ruhanga akakikora yakikora nico yakwatire umushija kareba Adam atashemererwa umubi yamuhire byone yagira tapana okwenda kushemeza jo kashemererwa reka nkwereza umuhwezi uragumare niyo mbwe no mukazi nawe takubaho atine mushija ngo yashemererwa no mushija takubaho atine mukazi ngo yashemererwa ecyo nicyo manyisaki ngo twana tukuma mushiki
rekana no muje tumukume tuje tugira amakamaro mwe no munenda kwabura ki abaziri tuyina abaziri abari kuzara kizara nk'abana babuje ubunka ajya twunka ruhangashana yamfubira ntuna kubura kumpa makishi ahaza kukaronda haraba kugira ati abakuzara bakazara nk'abishibunka ajya ati yibona kweli nabura n'umusika kweli nabura umushija kibire hije ruho kamubizi tuzikira umukazi no mweta Resta ningamba n'amazina kugira ngo umuntu umengo kindi kugamba n'amazima ayi no mushija we hino kuba yahukine konka akeshanga takintu hukuza yazoko yatambura umunsi mu cyarogo kuyagire kugaruka yashanga tino ndijo muto kubasa kumurebera uhireho mu cyo yaziri akazi wo mu kiyarwarayo no mukino wa muzikira owiba meaning that ngo ko kuzaro mukina wakagira amagezi akagira umugasho nubore nko wazarana n'umusigazi aha uko kwakumara kushoyerwa umushija munongi nka Reverend Oguninga nka Elias Rutugusa ninga nka Rudoviko nabana we yaba mutabani wawe kuyaho no kugira ngo mu abacyara imwe banyina zara babishi kandi umukikakwija mutabani wawe ya leta umushi ugaruko mureba nkamukaba utkandi kayantwaraho aravu iyo mwana biranyeneho so umwana umutreating echo kikaba kiryo mubeira hakuba hatirodoviko ko kushwera umukazi wawe noba noyemaririra n'umushwerera no wawe actually nozo wanyokozara nko mugenyi ninga nawe nyoko nanga mama wawe nijo wawe nkaki nko mugenyi omukazi abyo tukesotinga kare mutari bitugarura echo niko kishemerere kuba nikiba niko kishemerere kuba nikiba konga niyo ni ikigamba oyi nashabire information because hariho n'abashija omushija yaheza nawe kushwera nawe ishamwanga ngo nawe yagira ki ngo nawe yagira maka meno ejo otajuba ku generalizing ebyo tukesoting actually ogo mukazi amutwire yamuzika wahi ashwirwe konka hariho abana babishiki abari kwemarira abina makagabo even ari kureta nyina akamutomukaye arye singo mother akamuzika yo no kumuzika yo ejo niyo revo hata yabakazi twagira ki twayikaho tukakireba kare twana nkati twagenda if nico kurebera ngo omushikazi kwakuzo wo mushija muhara wawe yazo wo mushija even omugambira na ha wedding please mwagenda mukunde ine mugira ecyaba kwatanisa ni rukundo konkejo rukundo by mistake kwera weho muhara we oshomire take care of yourself no mushija taking care of yourself umumwanya go kuzaho I've got the information na information bitine because of that manu echo mtazwa information najifuna konge kinanigeza aho kuboreka no kugira ngo waba wahirirwe ubundi wabura kuzara abishabo wabanoyinda bunda batakumara ukahirwa mutabani wa wakarito mu ya mihoko akamureta mu treating nkamuhara wawe wabiri noyinda ngo zari na no muhara nikiretera na mutabani wawe yaguma shemerirwe ahabo kuba wakunda umucyaro na no mucyaro go ware ogo mucyo bareta nareberaje mutabani wawe ni wakureberera je akutreating akagina baramutreating ankishe dene kindi kushaba government yatireho uburyo ikareba capacity y'umucyare yayini kugira iki yayongera hakaye kugira iki yayongera ha government hati nkubu ni kiya person hari abashija binjo muri shemo konka bakagira ngo abataka bakagira ngo ukubasa ko gumucyara nabasa kutwemera nkaciya person wa district minga bakamureba mu capacity manye ndakushabimwe abariyo ko abacyara abahirirwe mu karabiro mu DG affirmative action iyi government yatireho hati kimanye guma ha level yawe y'umucyara genda roruzo wa n'umukeshongoro cy'abacyara this women anthem yes loro zawe zirizo shimukwa no kora nk'umucyara ezo kureberera abana bakakora kurungi ezo kureberera umushija wawe iyo kora ahirwa kaba DPC manya wabo umusirikara yes ni uri commanding abapolisi bona aha level ya district reka kuba DPC kuriya umufield ukikano mukokenda kuba DPC hikomo ko ikirize ngo ko wahikomuka uryo mu cyaro gizirota
wowe no mushija arisiya nebune nshonga to kwicerzana nazo ati waba DPC kaje buri musirikare NSOja utako mukabindoka bikore byo gisirikare iwako mukayikiriza ngo wazomo hati waza kucondoza ngo mukikurugo no basa kushanga hati ni kiya person aha district level kongana basa kushanga yakikomuka umushija we ari kubunda akagira ati umushija wanje manye kine so niyenda kushaba ngo obusinjo buruhati buri kimwe kiri hati abaziro kuturuguyo tureberera abana bitu babishyumbi muke bari ya harevu yabuje twera capacity zabo na government ikiri nerebe kamito mukazi kuruge nyima patriarch nyima kari yo patriarch ejo abashije no babire bari abamana kushangura kimwe cyo mushijashara muri cyecu then government yagmane kurize cyo cha monarchism feminism kumanya ngo mucyara ayine rights n'umuntu ayine cyakubasa kongera haka namwe cyo kurebera abashije bingi amakawaza kuzokono ushanga makamingi gakwatirirwa bagizere iki abacyara konga no bwo gakwatirira no ushanga umucyaro go kwatiriro ekejo iba yijana agira ati my husband mbene nico na ningeza kuboreka mu kwatecho hariho munywano wanje Victor Rutegaya kansara wuku umuri rushasha nkashanga na igisaje yes ohamboda narakaye nkashanga na igisa abantu bo mu rukagwe ari kubegesa genda roles mwene ari kubegesa kubashimwe batwariza no mu maka haza cyanshemeza namuninda kusima kansara nabandi bagumwe bakwereza karundi bakwereza bakongere uze nahigo ahabo kuba nkashanga no manye cyo uri gukora kandi ariho na twine kufayo kurebeka ngo umwana wo mu cyo gukaraba ariyo nashoma yaza kushoma kureje bizamu no musigazi twine kurebeka kumekinga shongo nawo twamutera ho wese kurangwa nawe yakikaje bizamu then abana abo nibisha kweza abashwerane babugani bakore family enyuma muzire korabe no tebenkanise kaya gumu oyine mwecu kumanya to mwana wanje nubwo arabe yakoraje namwe harimo abatandikire kutetesana nabana kushanga ngo ugu n'umwana wo mushati nkaterero ngaba bakozireki umwana wo mucyogu ataza no kuze byomba my god abo bariyo ni bito mwana na capacity yabayini yo kugira ngo abumucara mu rungi nyakare namanye bya family namanye bya government namanye by'imirimo bariyo ni baza kwitecho hata abana bariyo abakozirege bizabo iwe kara ko mukoka joto tajoti yo bwokozirege mbwene hati n'imirimo ya family yotajikora ahabo kuba niyo waba alpha and omega niyo waburi kimwe reko mwana yege buri kintu cyone ahabo kuba nyakare ubwo nahora yareta makasi ngo mother yakagamba ho cya person we umwana ogu yaza omuka hino bwo kushanga yashuye rwo mushija ari bit week atakubasa kweyemerere mundu guba ubarekira kazumbini ubwo mucyarano wayine kuba ubwo mucyogo wayine kuba nabisa he meaning that role zone zo mukashimirwa namanye bintu kubiri kutwaziba ahi yagira capacity iyo kusinga abana hishomera kasinga bujuna nabishi na no mukemirimo yo mukana basakora buri mu mugone mbona mubahereze chance mubahereze chance karabere business oyine duka yawe ubwo mwana muhe chance zihaze no kuguza haduke we bare munonga edachika za wibiri za wayiminjira twaza ntina kwata ko nanigeza kwihaya kuwa leta kugira ngo mwana ogu nabasa kuhika obayi no mushije ushangeke rya mutu obata yine mushije nabwo naje kuba ubundi ari single mother konka inama rwo kubasa kubisa so ko kumutetesa munonga akika kuri yayeshanga ruwenka ushanga atakire muzirewe aburu kuyayibisa ukano mwana yakuzira inamagezi ari kubasa gukora kimwe iyo wamutetesa ngo atakoreki kandi nyencha karakeshanga ruwenka aronde cyo gukora kimbura we bari munonga honorable enshonga twazigamba humpango konka ndebere minister webyo bwegese mama Janet nabwo kwata ahanshonga mpango ya sciences ari kugira ngo umbiro bwaza kwijumisha abo kabice nabwo still ohiro ku performinga kusinga habojo bagacire bakoraje sciences ecu ishome rya birendje bekankeru gumere munonga kucira munonga abana babishye maybe cha person okatshobora human kachanda secondary chunda secondary school amana numukosaga okuranga umwana yashomisho muri ya science kucira munonga bishi
hatimba performing achumwe sciences umukozise bukoresha kutwara heze ntuza kucendeza dachiko ine dachika ibiri reverend anoja kutugambira ubukoryo umurumu mutekamo okurango sciences mwazishomesa kandi hatemezo abana ba performing ngereje za fine ateze baye bakoraje aha murundo ugu nzo ndebere mukanda bazikozire kubi. Thank you very much. Ezi radio zezo kureba, TV zezo kureba, amahurire, minister na agamba, president na agamba, ni information eri kuhika buri yomwe, ekahika omuzaire, ekahika omwana, ekahika omushomesa, nangwa n'owaharubaje kagira ki ekamuhika. Nore hana kana kari kato karyo mu P5 P6 nikakoreka ngukorekerire gukora ki sciences tukaba twineho akatare baketa mu nice haburi hateke kintu icya science hati kiryo muri itwe nuce habura watere so omwana kandi kakora jya katara munongo cye habure kora agure ushashuri kora abe noyende cyo cye haburo ijogira ki ushakira omuntu wena ninkira ku encouraging abana nani mbagambira kuwa ikira ha gate ya Kihunda Parent Secondary School iwo mu mutwe ukaba noyenda ki so iwe cyo urukwenda omwana na ijari kwenda ki sciences natekwa kutahwa mani azikorerera natekwa kuba committed ari committed ngo ariona asoma konke cya kushomera na shomera ki sciences. And let me tell you hati nabwe bashemerere even ku balancing time ne ija kwika oshange ngu it's only sciences ezirwa batandika kuronda ba human resource baha bagireki baburi manya ina minutes days niko cyabiri a minutes days bakareba ngo kuzomu bushobuzi amafuta mingi kugera ki nico kikire abantu bayanga kushoma there is a gap waza kugironda abasa ba researchers nambwe nibija bajubona ababana ina minutes days ababire bari mu primary 7 and what not tibaragumize mu kugumiza muki hakuba kabareba nishomera ki wacereba tibarashomera na bushomesa hakuba umushomesa niwe yabire atagira nkito atagira ki so this is going to bring history again. As they say, history repeats itself. Nyowe ninyenda ngu omuntu ekyara ashome akikore na mani akiteho mutima akihiki kuba sciences bakaba batekateka ngu even izugumire hati kiprovingire mu nazone kaki so reka bishome byona we kwarahike yaheza ati senior 4 ebyarabe akozire mujya ari kumanya ngo nabasa kugira ki kugumizamo nabyo agire ki abikori kuba ni naba by the way omuntu hariho kugira ati haza akaba focused hati noja kushanga even no shomere arts one time neja kuba natunga opportunities nyingi kukira no shomere ki sciences nito twine emirumu hati yes taho advert yaba naseze babiri no tunga applications emitware ebiri ababire nibaza gukora nankeji nanka mitoma babire bine 2 nurses and 2 midwives konka babire buri murumogona gubire guriho over 400 people so oreba hati yangu ni bingi wachereba so the world is just like that you wayetegerezensi kora ekirako businge icyo kumanya ngo nokoraje noja kwikaha muheru no ye bailing out koko guyaga we bari mnonga reverend ye baramutekanisa program cyo agamba hat sciences kanizozuruho kazabiri zitora zugumire number 1 itombwire witu obanjire no witu bonka there is a time before our time of sciences abiri ziri optional omwana akashara mazishoma ningo bunda zirira mwene hati hija habaho wire bajangwa buri mwana natekwa kushoma sciences kandi hati turiyo mbwire indirectly in one way or the other hati no shangu nkabura mwana
natekwa kushoma sciences even no mu kurugira hataho ikintu cyahika abo kubana hiyo kubaliwe wano reba abasayansa their salary scale rero kareba n'aba ata their salary scale indirectly waba oli capitalist ninga wano reba ibintu by'akasente really norango kabire no shoma sciences hati aho twabire ntuzo mashomero mwe n'abayahani mu nkiza kora bino kijuka ukazo mushomero tine cyo kumanya utakumanya kwandika utakumanya kubara waza mu wabimanya watandika kwandika watandika gukora ebi watandikire gukora hati inakantu kabeka hanjire abana nabakira kugira ngo range ni mentality range kugira ngo range it is just mentality kiriyo mind no mangu shamushanju nyine kuri hati it is a problem yijire kataho muri abo kugira abashomesa bake ba sciences remember the fact ngwenyuma yitu sciences kazi option abana bakabazikora ninga batagereje batazikora kandi ndikirebe ko butazikora zabo nangwa nazo tuzorobi by the way ebe biturene tugamba chemistry teorobi biology teorobi physics teorobi mathematics teorobi mweno abinji bakaba bari aba art hatitwe abantu abatshomise they would be a drop in an ocean kuza kufuna umushomesa wa physics ushanga ryo rutaro eki mama wa shema yanagamba umushomesa omwe nashomesa amashomeri 10 kuza kufuna ubanza yitwara kuza kufuna umushomesa wo kubashomesa hati na wahiyizera ahabwo ko banayenda ngo mukimanye ngo ubona ashomesa chemistry karari bato mu class ne charane abo kana enda manye ngo nashomesa chemistry na enda mu feeling no mu science so chata mu mentality nkeriye ya arrange cha affecting attitude y'abana buri omwe yamanye ngo sciences tizikugira tizikorwa but it is now a time one over emyaka eibagarurireho kugira ngo buri mwana ashome sciences universities kaleta bachelor of education science bachelor of science with education tukagira abashomesa bingi by the way hat touch shortage y'abashomesa ba science no basana kuronda umushomesa wa history abaza kubura konko hano ndo umushomesa wa chemistry no mbona speed bara university ne bashoza BSc ne bashoza kaba buri university hati enyinji nizishomesa abashomesa ba sciences abashomesa babo we have a print of teachers I can say rero kubija bafezenga muna kire cyaba diploma which will also come with its challenges echo kufezenga out PTCs na NTCs na cyecho kine byacu azo bwiro winji umuntu kabireza senior 6 yazari yashoma ubushomesa NTC diploma hati mwe namazima gamwega gumirigamba wakigamba bamwe bakwata ku konkanka competency diploma na bachelors obumwe ni babitine mu ntari mu kentans azaba bashomesa according to ministry regulations umushomesa tine degree takiri kushomesa mu A level so tujja twafana enough manpower yo kwandolinga abana ba A level even including science subjects abensha abana bakugo tichikubasika because they have enough manpower to handle them but still hati abana tubachirebire ngo science is a way to go umwana nasizikana nayo nkuko wagira mu primary utakumanya rujungu hati riyaso tugusayaza hari nagamba rujungu nutangara hati no mwana nakimanya ngo hati icyo kutambireka yitu icyo kutambira amagara ganje nanye cyo kunkwatsa yeze miliyoni mukaga icyarukuyenda hati nanye no kwesi bari biology nyino mwana nambeno abana ba math mbenyene mabana kamunana abishi math then nabandi bintu runyankore cyo wano kumbe ni nchondo kumbe ni kora ranking hata abana bagwire runyankore bahika math same combination abo kuba akataho runyankore kushendekeza math amandi bwe yagatirenka ninabishibana bagwire runyankore aine E aine B ya math aine C ya math aine E ya runyankore urwo kusibana gerata so habiriho mentorship nunji abana twabenkarijinga kurgira biruho kandi nabo already they are motivated akasente karumu sciences I suspect and I suppose ngwejo ne mumushonga izo nizirekera abana we bari reveranda ntuzagaruka twaza kubanza tumureho turarege umukahumuro inshongezo tuongere kuzicumintereza turebe nangwana na exams amashomera gakintu muze gukopa ibyo bukaho ho gatumure tugaruka
Orwo kubanza cyembagambere batwaye turya haburunje bwanze kaza tarimo kwitire baturisho tarmusenge yibareke amani itwenda ko bo mutu ko bo mukuru ko bo mugiga wizo hinge ebyo kujya ngo naza kutereze mpihaze mpihaze reke twaje kuturwa ntwinga iyi nabo kureta mizi kari gitundu ayino kureta mizi jompira ayino kureta mizi abo boga batayibwa bino kureta mizi jema na batere shimwe bagambire kutujya akatagata tunakani batureze batereza mizi koga mukukomba tugende debe kitiyo ana westioni weza ntwenda chapa koko atuweza bapakati For what? This, for what? Huh? Yes. For what? For what? For me, I can't do these things. I can't. Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Aha Nzizo 07 twaika 7 stop. Aha yes katuraba muhanguzi witu today. Yeah. Liataja tunuli at thank you for watching. Hello. Wanji. No gamba chisabo. Ibye sebo. Amazina gawe. Amazina tumwinerevi. Tumwinerevi no manyo wa kuterera. Hapana. Nibanyetara Zack Banks MC the truck driver mbujiwe mpango kuruga live TV West. Nakushemererwa wishemwe akazana kuba kweta chamuka na center no kamanya ninkamanya kurungi munonga no kamanya kurungi yego sebo garuka ngambira amazina gawe amazina tumwinerevi hine message yiwareba nadireba message negamba chi ngo nahangure mtwara 5 kurugumba TV West kata kuraba twenge Mweno tarindaho terasta bibira chatu na mnana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe TV West Nehinda TV West Nehinda Nakadara oriyaha TV West Nehinda kandi erizuba nizuba ry'urwa mukaga tugumizamo okuhereza kurya kimwe ahagashozi boma aho mu rembo urwamba Ramazina de Elias Ritugusa turumuntu tera touch umbyo bwegese tureba performance ningashi abishobozi bwe umuvuzo ebya senior ya mukaga n'abahangu abazire kandi abashomesa barumumba teramo touch kandi tukuzomuka humoro twahika aha mashomo ga sciences konka hati nyenda tuchendeze ahadacika byomeninza kandi muhedacika mwene shicweka kandi korango umurama gwitu erizoba twabasabwa bantu gumaririza ko kutatukutebekanise niza kutandikaniwe reverend ubase kubano tushoboraho aha kopa kwebizamu abo kubaturebere amashomera gamwe no bakwata ebizamu by'abana actually mbizame bya senior mukaga abana bakikumura maganasha tebuzo byabo babakwasire ngo habireho kopa kongana bwe turebere mu parliament amunyishengero wa Kazodan cyumosho ari kugira anti UNEB ubundi hine okwe etakozire chukumara okurangu yakuma exams kandi amuherwa byona bakwata abana bari innocent ushango umwana tuwe ya initiating kope buzo ningo bundi yanaza kwika
ushanga maybe abamo mbashomesa bamuretera ekizibu kandi tugaruke turebe policies na ebifubiro ebukutebwaho n'ebitibwa mu nkora kandi byo bimara kuranga umuzo gwaragaho yabare umutekano sa program ikintu cha examination malpractice koko dan kimushabe na gamba root source root cause yacho ahichi kutandikira before it comes to teachers kitakizira habana is UNEB self staff niho kikutandikira last year kabandi mu scouting ya PLE kandi yo mu running ya examinations on my centers actually in centers ibiri Mbara College hamwe na King Secondary School zinko runninga hati ekintu cha malpractice number 1 nyenda twaze tuyichereze at the big side ne cha UNEB aboko ibigeze ni bisetingirwa mu UNEB parking yabyo nekorerwa mu UNEB empapuro zitukoraho ntuziho mu industry area mu UNEB ntinda tine kuri muno babikorera ha region ubundi twagire ngo nekizubu cyitwa nibikorerwa mu UNEB so ekidani kimushabe nagamba to a larger extent ningashi aharurengorwa higuru mnonga UNEB eremerwe kume bigezo byayo security committee ya UNEB eremerwe kora umuromo gwayo rero ekiniga cyona cyo kuremwa bija bakimarira ha mwana utire nashomesi bwa compassion bakimarira ha mwana utire nashomesi bwo muzira guze bihimba bakimarira ha mwana okorera umuzizi konka hari hefumu ngo butamanya tibukusingisa rubanje hati like any other person oba abantu bo mu UNEB bo bamwe nabantu bandi baheza bebwa bargombuntu bishikuyo kubirariwe bakakuretera ngo ikigezo nkici okarebayo ningo kayanga nindebayo nutikwa kurebayo nayo kubari nyamazuma wakirera ukanje utekigezo nkici nindebayo much as you are not sure nore omuntu yaje ati nkici obundi nobwo kubirota stile mu sente ninga kikonka tukuremwa kugira ki kureba kureka hari hendisho UNEB I mean malpractice etari ya UNEB etari sourced by UNEB etari kujangu UNEB bigezo birikinjira haza ejeniye kuchira kulete bizo collision hamwe na chalkboard copying tukina mashomero naaba kujangu jonka abandi yo mu invigilation scouting omuri Kasese district tukina mashomero agakopera abana in a connection with head teacher ba connectingire na invigilators nabo baro ebigezo tibishohire UNEB bigadinjire konka ko byahikaho invigilators yadiringana subject teachers yija yaza haruba yatandika kwandikira answers bamwe ni kigamba ni chururwa konkijo experience yini hire Kasese hati nkikiza ngo kiri possible because I had about 6 attempts umuntu naija aine senteze akwishengera kugira ati nyowe nani nkushaba wanonshabaki we had gotten enough training here bakatu training aje kutura twali bigezo konkoro umuntu ariyo nakuletera sente imitwaro 5 imitwaro 6 miliyoni atitore twenda twesente urikitwera abana twire nabe myaka mushanju tobahwerire uje kubahwere ogwa hamuheru umwanka mubuza nti mbwenu wareba nke mitwaro shanju akandi tiri mitwaro shanju ntobwe baranguke mitwaro shanju niyo nchende ati yayi uzabuza ati yusini wetu wati sankebi so it is true coping error to a larger extent UNEB but to a smaller extent UNEB is safe neatly managers wa mashomero especially on practicals kuba kumara kuleta confidential ninga even inside the examiner open abashomesa invigilators ahabwo busente butinika kwata mwena ati nyendo tera kashani okabokomera abana oriyo muziri okabori headmaster abana wishereza abashomesa bawe baza mukopera abana enyo itobara examiningiro wano chebera abantu abakopire wano chebera no bamanya actually UNEB tinkumanya they should go further to know konkani bachikora because they will invite nibabito mu security meeting umubodi ya security omu UNEB eriyo oba kwita muri musasu ekumirwe UPDF abantu bakwitamo bagume bababuze bakikije kiti kubarashange wako wambuza to what extent are their measurements in place bakopa bakashanga ngo abana
bakafuna paper prior before the paper. It is their case. Handling that issue as a staff konka bahabana babu results. Konka bashanga ngo abana master ninga headmaster ninga invigilator ninga baba akije mu class yabaha ebigezo hata ho ba penalizing headmaster na nabana bi abo kwa abana bine rights umushomesa yijo mu class ko bahandikira answer za rubaho bakagira ngo no, we don't want you inside shore. So nabo ko baramwigiriza kaza makahandi akabahandikira answer bakakopora akabahereza bya practical mutwahirwa bana baba penalizing abahurire batebekine. But to a larger extent okopo kwinji ni kwegamerwa yunebo. However ni to headmasters naba shomesa tuchine kizibu cyango munonga webare munonga reverend omami Rodovik. Yes, maybe utshobora uineda chika emwene shichweka abo bakire nindakara munaka twara umuzugu gukahwa ho gutakongana penalties ezikutibwa hono zitibwo mu nkora headmaster kwari ishomero rye ya rukopera nibamuteka ho kifubiro byo ne gukora ninga muherwa byona uri umwana uri innocent reverend ya gambo umwana uri kwinjira umuzi kushashura fees n'wari kwendera bona bwine webare munonga munyano wanje umutebekanisa program twagamba kurunja habizamu abantu ko babikozirege ukabiroho improvement konka n'ikintu kiri kushasha munonga ikiri kuteganisa ubwonko bw'umwana na n'umuziri okushanga umwana bagira ngo erizobe bizamu bironi biza kushohora buri mwana akazaha TV buri mwana akazaha simu ategeze ngo bagira ngo byashora ka checking results akashanga ngo biye bizamutibyije nikishasha munonga nikimara n'amana umuziri akira katirimo esende zaturi nashashura konge kiri kuretere iki niki taruho muziro uri kugira ngo bakopere umwana we bizamu echo kigambe reserving aha fine this is my submission taruho muziri uri kugira ngo bakopere umwana we bizamu abazire ne bashashura sente zabo ayishomera ngo tushomesa abana babo kurungi bahike bizamu konga tuba kugira ngo umwana ngo umuzira ashashure umwana bamukopere bizamu mbwene nikija kibikizibu ekiri kuretera abana kwatwe bizamu yabo ningo kukopa obwiro bwinji nikiretwa bakamabishomero kutukuze mu government mu public schools head teacher wishomero na inango approving abaziri ngukari ka building fund kuba tureni baha na inango yereke na government ngo hino murimo gwari yo nakora ishomero na nabashomesabi private schools bariyo ba competingira okugira enrollment abana bakoreje kuba amarikora za first grade zinyingi aboreke ngo nashomesa kurungi rera gira abana bingi a maximizing profits mbwenu nkabire ningira ngo tukakora kikwiya heki namba yo kubanza reverend yakishobora hoje hariho bizame bikopwa namwe n'amashomero gukora in fact nyiwontura ningira ngo nchintura nisimira amashomero go mu byaro no shango mwana yaba ashomero mashomero y'amanyakampara gahashomero amashomero ge town umwana yakora first grade katugire nka primary level first grade ya 8 ondije yakora nka second grade ya 14 narwo mu shomero ryo mu cyaro bebuganiro mu secondary owa second grade ya 14 bebugano mu senior 1 asingo wa first grade ya 8 echo nikimanyisa nguburo ahizo bari yo kore bizamu maybe hine cyabiro aba agamashomero agapfuna ubuzamu before reverend ya kigambo ho kurungi nama amashomero mingi get town gakira kufuna ubuzamu before then amashomero gitu gebyaro amingi percentage mpamvu nibakikora hizo bari bizamu izo bari bizamu bariyo bakore bizamu bikirizana na ba invigilators head teacher gamba na bariya then bazamu bakikora izo in fact icyo bakubakwatira no kubakwatira ushanga no mwana yaba yatireho ancestry just catensi niko kakuburaburamo hati teacher yamahandikira aruba it is the same answer konko kajungu niko kaputana mukaci oba nakebera amanyatogo umuntu yachikopa hina yachikopa mwene nikimanyisa ki tukakimara ho tuta
no kutahe bibonerezo bigumire because hato mwana in fact no muri senior tukagira scenarios zibiri unko mu primary hina amashomera biraga bizamubya bitarizi iyo nebu yaba nehereza abantu emirimo nabandi bamanya invigilator owakoze ro mu ishomero X ne bamweta Elias Rutuguse because they have through the DIS nabandi bamanya owakora umwanyo ekiri kumanyisa ngo baba bakope bizamu bakubyiye haruba invigilator nabatakora muri mugwe ashimira kubana aba penalized then head teacher wishomerero izo bari yokore bizamu nana ikirizibwa kuba ari hihi as a head of a school invigilator nabaye supposed kuba ari ya nangwa rura scout sobundo bakubandi batambara still aba bantu ubona bashimira kubandi bafuna ekifubiro kigumire because hati na waza kushanga hati waza noza kushanga ngutine invigilator amashomera gagubihireho na ndeba amashomero nkata mu USE amashomera aguba kwasire bizamu by'abana temashomero mingi kungandi baza kupenalizinga abana konko wabire nakume bizamebyo noja kushanga tire nekiba mugambiro information kuba kumara ku withholding results because of malpractice bamumba ntaba kwito mu security committee before runners ni chief invigilator ni headmaster mbeno nibazayo na DEO abone bijabwa nyime special abi level ya secondary because abi level ya secondary DEO tina hakwizera chief invigilator headmaster invigilator hamwe nangwa cha challenge series na area supervisor uko UNEB area supervisor wo mwanyogo so kuba kumara kubeta bafuna submission zabo then batuma headmaster kugenda either kaleta abana if it so needs kujangu information niba bene barondo muri bali tibazireke so I think take ngo okay hati okubeta hari hebintu nkabibiri okweta umuntu ukamushomera umushanga nkawayo honorable oyineda chikemo okay fine echo nibakira kukikora konkanye ndakugambira ngo kuruga nyo hina ndagerera amagezi buri mwaka nibakwata hebizamu by'abana bakopiri buri mwaka takubura ebizamu bibakwata nka UNEB ngo abana bakopiri kongati tukarebaga case nemwe yo kurura ngo kuba abesiri habaho kucondoza bashanga ngo kizibu kikaretwa invigilator bamuto mucome emyaka mukaga fine okay fine na babase cause hari amashomera gundi kwemanyira nanya gundi kwemanyira agunta karebaga bakugira ngo bakamusiba tukumanye ibyarugirimo I remember my sister ariko akakore bya P7 n'imirundi ebi ishomereri yakorireho bakabikwata ngo bakopa kongo mubunabiri nteka ngo basanko kwata tine bunarebi abazire bakashashura school fees emirundi ebiri namwe nukabene ngira ngo ishomero haguma kuba heki ishomera abana baba bane bashomeraho ubwo mwaka gunda abana bona abo bakwate bizamu byabo ishomereri bashomeraho kandi batakushashura neza registration ishomereri ryenyine rishashurira abana sente za registration abana bo barisikizibu kasha kizibu omwana na leta atekizibu cyo kukopa iyo headmaster yashomera abana akasasa mikije rero kubikumire kasha tubona bo wakumwe kushanga umwana yihandikira kasha bana bazafuta hamu kandi bamucekinga muri kimwe invigilator muri mugweka no kugira ngo bacekinge I know weza honorable omushumani bamudescribing abata naija utakumanya kandi akore kintu utakugira ki utakukimanya mweni twe tugire ngururire nyowe ishomero ryari shomere abana shomisa abana tokwetengana kugira ki nakwiye by the way it is your pleasure nke teacher kushanga ngo abana bawe bagira ki bike egwe teacher tagira mushara muhango especially arts tagira ki konka pressure yeye nabana beye bagira ki bike ninyenda kushasha ifactor nabana nabazire even teachers ababire nibashomesa abana bachi ba 11 because this is their last card omunchi omunankejo omu curriculum because the next is the lower curriculum nabwecho omuntu nkahati bagira ngo agarikemu nahurira yagira uburuhi
tina horagarikiremu because either noza kutandika what senior 4 senior 1 kugira ngo ogende naki na that karikisono oreba problem erimo nyona ninjira nguriyare okwiba omuntu oza kwiba tagambira wa kwiba munaza kugira kumwiba kwiba nyona nyenda I always give example I always teach these students resist. No muntu yaza kwiba you put up your hand. Yes. Kashi chigumireki. No basa kuchereka ngo kigumire oyihemwo kugarukamu kandi iwono yesiga muno kole bintu bya undi no takuchimanya konka nyine ka information kachi ka information n'ubwire bwahwayo abo kuba twasigaze dacikina kana nyendo tushobore ho kacida cike mwe buryo mwe dacike mwe twembere abana ba ubundi abatakozireje abana 18 plus bakuza ininga batakuza qualifying kuza university technical institutions bo bari willing kuzayo kandi zozorohoze kubasa kubabsorbing ticha wita kabagira ngo omuntu amazire myaka level na hiyo kwihayo bushana abana kirogo takagira gake utakazagaho mu level ebibuzo kubirabe bibaremere konkati kikumanyisa ngo tibine ki magezi ababine nanka principal emwe hariho technical colleges nibaza mune bagira ki and even certificates in the universities and diplomas baze yo bagire ki bashome bagira umwoga ogubagira ki ogubagira mu ngaro zabo konkareke kwetaho pressure kumanya ngo wetarihire yo two principles instead hati eki kimuhe kuteka munonga I was expecting two principles tenaziam mbeno nimbasa kukora ki kureba ngunabo omugasho even kukira nogo wihire muki two principles orabitware ijaga so iwe nkomwana iwe nkomuziri okora packaging omwana wawe okamuha hope akazankahi higher education akiha yochi in the university akiha higher diploma naza kubaje kukira no wazankahi webari no reverend akagambo kamuhera bukuba ubwire tubwabasa ko mnywana witu kandi okusibura abaturikirizo ine oineda chika tekwika esekeno makumyasha ye baramutebekana program ekibuzo wanogira ababana aba 18 hati omupira ari munko kantu umwe noza ko umupira zana ushanga first half etakugenderaje haza ruhanga witogo tugambaho is a god of second chance is a god of second round. I want to improve because emyaka mukaga omusiniya neri emyaka mingi omwe ababana boni bamanya habwenji ati hero point net bamwe nisobwire bababinga abamwe bakayisobwire ba relaxinga abamwe haramu issues za paper balance nyoni nyenda kubenkarejinga batakufai mubabigarukemo because namazima turiyo tuzo mu new curriculum konka unable nekimanya ngo abana 18 bagwiri so ne batekwa ko bateraho plan whatsoever ico tukashire ba last year omba old curriculum na new curriculum ya olive tukakolesa two cohorts tukakolesa ba new curriculum tukakolesa ba old curriculum abana kumanya ati nareba kana abora ho kachi please try your chance again kako musini ya mukago mwaka gwona ahiwa birori wiki o improving kandi wano mangu bikaremera kimwe hati garuka senior foko ati papara byawe uze kushoma certificate otherwise abari ba TV West nyenda kubendeza weekend nunji nyenda kubasima nyenda kubashaba kandi nabwe naruga hantasibira umureberezo wankore ahabwa amana gatira mu byo bwegese amashomero gitu gona gankore dasis go burebereze agine eref results tegereze bari no ba publishing no bakubitaho noza kurebera kutangana yebara road bishop abwo mu rumo nata kigambire mbana onare Bordoviko in the second bakumyasha taboko ba akene ndakatkwata akagambo ka ukamhera we bari munonga ebinji twabigamba byo na twabigamba kwiyaho ababahaburaho ahamweji kugugwire bizamu none nyenda kwaburaho muzire cyonka iwe ino mweji
haza bikozire bizamuti byarugamo byasine ya mukaga ubona ne byasine ya kanubundi no ubiyagwira ni nyenda kushaba ngo tamaharasinga nango takagire naha kumaharasinga banzo tekateka hinde binde bitukuzarwa ne bitukuyiho mu burande banzo tekateka bitubwo muharasinga ubwo ushoma revo ni wakomera ukabana ubu wakangaho mu class no basakushanga ari kurasiwe ubona rugumugira ngo ate mamani agatazirwe nago mwe nakweshengereza iwe ganira n'umwana ugo mujyo ecicayanga mwene tukakora cyo kurura no yenda ubwo mwana wo mubuzi umukuru cyari kwenda bani kuza mu technical obani kubigarukamo kongota amaharasinga ahabo kubana abayi nahandi aha in the strength atari yaho mbizamini ekindi nyenda kushaba imwe abari bugumene batureba ngo mufeyo twantugamba hamara magubyo bwegese ikikumanyisa twantwena ngo buri yomwe aho rabore iwe reba ngo mwana wawe yo mwishomero urebe ngo mwana yashoma second zawa yashatu nyuwe ni nyenda kugambira abazire na nabana omwana kwa kwikomusire ya mukaga bakuzire ikikumanyisa nabasa kuteka je akwatanise n'umuzire we bakore plan tikumanye ubahikire obatahikire konka bakore plan yo kubombeka biheho eki enduru so hati ababana bo bagaidinge bayishebo abatarayikiro umusire ya mukaga barebo kuba kubasa kwebisaho na no kukora ibintu atagire kugira ki kureta enduru otherwise nimba sima mnonga bwo kutureba mukaturikiza kandi mukatwa ubwiro bwanyu ruhanga gumene imwe abashema nimba kunda wewe bari mnonga obuchara Jemima Bahanda ubuncha person washema twatwine honorable Rodoviko Byarugaba hamwe na Reverend Godwin akandi twantuganira aha bibuzo ebyasine ya mukaga nangwana no kutera tochi mpango ombyo bwegese program aho no twajihendera kandi wanajukusound Elias Ritugusa tubendeza weekend nunzo